Ibintu bikomeje kuba akajagari gakomeye muri Capitole, aho kugeza n'ubu ngubu batarabasha gutora perezida w'umutwe w'abadepite. Iyo ni inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Capitole ni inzu bakoreramo. Inshuro zibaye nyinshi batora, ariko n'umuyobozi w'abadepite b'abarepublikani Kevin McCarthy nawe yananiwe kubona amajwi akwiriye ngo abashe gusimbura Madame Nancy Pelosi. Abarepublikani ubu nibo bafite ubwiganze muri iyi nteko. Byari byitezwe yuko ku munsi wo gushyiraho umuyobozi w'iyi nteko bizaba ari ibyishimo byinshi cyane, ariko n'ubu byamaze kuba nko kubyina mbere y'umuziki. Hari ubwigomeke bukomeye cyane buri kuranga abadepite bagera kuri 19 b'abarepublikani. Abangaba nibo batumye ibintu binanirana kugeza n'ubu. Bimeze gute muri iyi nzu nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Yanditse amateka cyane nka Capitole, umutwe w'abadepite. Byabaye ngombwa yuko byinjira ku munsi wa gatatu w'amatora aba, ariko nabwo nta cyizere. Ikaze kuri Gentil Gedeon Official no muri Capitole. AfriNovators, ikigo cy'ikoranabuhanga mu itumatumanaho, kirakwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2023. Iki kigo cyazanye promosiyo ku bihumbi 85 gusa. 85. Ni buri kigo gito gitangira business, consultance cyangwa ubucuruzi buciriritse ubwo ari bwo bwose ushobora gukorera ku ikoranabuhanga. Egera AfriNovators bagufashe kubaka urubuga wakoreraho, imbuga zo gutangiraho amasomo, imbuga z'ubucuruzi, imbuga z'ibigo bitandukanye. AfriNovators barazigwa muri promosiyo uyu munsi. Mu mwaka mushya ni ibihumbi 85 gusa. Banagufasha kandi kugenzura no gukoresha imbuga zawe nkoranyambaga. Ni abantu ngubu bakwereka uko wakwegera abakiriya bawe, ndetse ukanabona abandi bantu benshi batari bakuzi. Batanga domaine zitandukanye za .rw.com na .org. Mu gihe cy'umwaka umwe bagostingira website yawe. Batanga kandi emails eshatu ziri professional kuri website yawe. Website bagukorera imwe ibiri hagati ya page 6 n'10. Ku mbuga nkoranyambaga zawe Facebook, Instagram, Google n'ahandi baragufasha guhura n'abandi bantu utari usanzwe uhura nabo. Ni n'abahanga cyane mu kugutegurira inama z'ikoranabuhanga, abantu batarinze kwegerana muri salle. Bahamagare kuri 0785 73 70 cyangwa se usure website yabo ya afrinovators.com. Unabandikira ariko kuri info@afrinovators.com. Bati umwaka mushya muhire hamwe na AfriNovators. Mu kwezi kwa 11 umwaka ushize nibwo abarepublikani batsinze amatora aba hagati muri manda ya president. Byasize bafite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko, ibintu bibaha kugenzura iyi nyubako mu buryo bwa politiki. Nyuma yo gutorwa byari byatangajwe ko ku munsi wo kuwa kabiri barahira ndetse bakanatora umuyobozi mushya w'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe w'abadepite. Ubundi akenshi umuyobozi w'ishyaka rifite ubwiganze muri uyu mutwe niwe uhabwa amahirwe yo gutorerwa kuba umuyobozi w'inteko yose, bikanamugira umuntu wa kabiri ku murongo w'abantu bashobora gusimbura perezida mu gihe yaba atakibasha gukomeza inshingano ze nka perezida. Ku munsi wo kuwa kabiri rero, aho kugira ngo ibintu byihute, amatora yaragoranye cyane. Biza kurangira ihuriro ry'abadepite ridashoboye gutora umukuru waryo kugeza ijoro ryo kuwa kabiri riguye. Nibwo bwa mbere bibayeho ko abagize umutwe w'abadepite bananirwa gutora umuyobozi wabo guhera mu 1923. Ikibazo cyabaye mu barepublikani bafite ubwiganze mu mutwe w'abadepite, kubera yuko urebye nibo bananiwe kumvikana ngo batore umuyobozi wabo. Kugeza n'ubu Kevin McCarthy aracyari mu rujijo. Ku munsi wo kuwa kabiri w'icyumweru ku nshuro ya mbere imirimo y'inteko yasojwe batabashije gutora umuyobozi wabo, mu gihe hariyo ngingo ya mbere ari ku murongo w'ibyigwa. Mu nshuro eshatu amatora yageragejwe, habuze umukandida n'umwe ugira ubwiganze mu majwi, maze imirimo y'inteko yimurirwa ku munsi wo kuwa gatatu. Gutangira imirimo y'inteko byari byitezweho kuba umunsi w'insinzi ku barepublikani. Nanone batsinze amatora mu kwezi kwa 11 umwaka ushize, bakagira ubwiganze mu nteko mu mutwe w'abadepite 435. Nkuko byumvikana rero, bijyanye n'umubare w'abadepite watowe yagombaga kugira nibura amajwi 218 kubera yuko niyo arenze kimwe cya kabiri. Ubusanzwe
Ibi byakaba akantu koroshye cyane kubera yuko abarepublikani bifitemo imyanya 222 naho abademokrate bakagira imyanya 212. Igihe abarepublikani bose batora umuntu umwe ni nk'ako kanya nyine. Inshuro ya gatatu hari nayo sorejwe umunsi wa mbere w'itora, Kevin McCarthy nk'umukandida w'ishyaka rifite ubwiganze mu nteko yabonye amajwi 203. Byaje kugaragara yuko abarepublikani 19 bahejeje inguni bikomeye banga kumutora burundu. Abangaba ntabwo bamwumva na buke, bavuga yuko batamwemera haba mu bijyanye n'umurongo w'ibitekerezo bya politiki afite ndetse na kamere ye bwite. Mu itora ryo ku nshuro ya mbere bari abarepublikani 19 bigumuye batoye Andy Biggs wo muri leta ya Arizona hamwe na Jimmy Jordan wo muri leta ya Ohio. Ku nshuro ya kabiri hageragejwe irindi tora nanone, baba depite 19 bose noneho bahurije amatwi kuri Jimmy Jordan. Ku nshuro ya gatatu ibintu byakomeje kugorana kubera yuko aba depite noneho batoye Jimmy Jordan nk'umukandida mu gihe ubwe yari amaze gusaba bagenzi be kujya inyuma ya McCarthy nk'umukandida ku mwanya wa perezida w'umutwe w'abadepite. N'ubundi rero byaje kurangira bakomeje kwigomeka batora Jordan. Mu buryo butangaje noneho Jimmy Jordan yabonye amajwi 20 naho Kevin McCarthy abura ubwiganze gutyo. Abo ku ruhande rw'abademokrate bo bakomeje kuguma hamwe inyuma y'umukandida wabo Hakeem Jeffries wo muri leta ya New York ari nawe ubayoboye mu nteko, ariko akomeje gutsindwa amatora kubera yuko adafite ubwiganze mu nteko. Mu nshuro eshatu amatora yabaye, Hakeem Jeffries yagiraga amajwi 212, no kuvuga yuzwa yakabaye abademokrate, ahubwo akanarusha McCarthy, ariko ntiyahabwaga amahirwe kubera ko abadepite babo ari bakeya mu nteko. Ako kajagari karanze umunsi wa mbere w'itora kugira ubwo haba amatora inshuro eshatu zose. Kakomeje no ku munsi wa kabiri w'itora birangira rubuze gica. Ku munsi rero kwa gatatu habaye andi matora atatu nanone, ariko birangira ubwumvikane bubuze burundu kugera ubwo inkwenene zitangiye kumvikana muri Capitole. Ubwo amatora asubikwaga bwa kabiri, abarepublikane barananiwe gutora umuyobozi mushya. Uruhurirane rw'induru rwatangiye kumvikana, bahabwa zabu nyinshi cyane, ndetse abademokrate batangira guseka bikomeye. Ni ibintu byateje igisa n'imvururu mu nteko ishinga amategeko. CNN y'abanyamerika iti amatora 6 iminsi 2 ariko nta muyobozi w'umutwe w'abadepite ubonetse. Kuri uyu munsi wa kabiri w'amatora, iryatsinda ryigometse ry'abarepublikane ryakomeje gutuma ibintu bikomera cyane mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ubwo kuri uyu munsi wo kwa kane amatora agomba gukomeza, ibintu bituma aba amatora abaye maremare kurusha andi yose mu nteko ishinga amategeko y'abanyamerika. Bwana Kevin McCarthy bivugwa yuko afite abanzi benshi cyane mu barepublikane, aba yicaye abareba ku ruhande rumwe asa n'umwenyura nanone yumiwe. Bwana McCarthy yakomeje kutavugwaho rumwe na bamwe mu badepite bo mu ishyaka rye, akora amateka mabi atyo. Byitezwe yuko abadepite bagomba gukomeza gutora kugera habonetse umukandida ubonye ubwiganze bukenewe. Nubwo abarepublikane ari bo benshi mu badepite, ikinyuranyo ku bademokrate kiri hasi cyane, ku buryo byasabaga gukora ubukangurambaga n'icengezamatwara mu ishyaka kugira ngo McCarthy atorwe. Icyakora ibyishimo byabo byabaye nko kubyina mbere y'umuziki, byatumye atangira kumvikana n'abarepublikani batamwumva, ahubwo bamufata nk'umuntu ufite inyota yo gutegeka cyane. Amakuru avuga yuko ageze naho abizeza yuko nibaramuka bamutoye azahindura amategeko inteko igenderaho, akoroshya uburyo bwo gukuraho perezida wayo mu gihe yaba akoze ikibi. Byonyine ngo kuba yari yaratangiye kumvikana n'abarepublikani ubwabyo byamugize umunyantege nke cyane ku buryo yihebye. Abasesenguzi mu bya politiki batangiye gutekereza uko irwasera rishobora kurangira. Kimwe mu bishoboka nuko Bwana McCarthy hashobora gutorwa, ariko bikaza kumusiga afite intege nke cyane kubera gutereranwa na bagenzi be bo mu ishyaka. Ku rundi ruhande, mu gihe ubumwe bwabura burundu mu ishyaka, birashoboka ko hanatorwa mu Democrate Jeffries akaba ari wo uyobora inteko. Mu badepite 222 b'abarepublikane, McCarthy akeneye gutorwa n'abantu 218, bivuze yuko kudatorwa n'abane basigaye nta kibazo cyaba kirimo.
Ikibazo gikomeye afite nuko ari kurwanywa n'itsinda ry'abantu bake kandi basa naho biziritse burundu. Aba ngaba bafite intero yitwa ngo Never Kevins cyangwa se ngo ntabwo azigera aba Kevin. Muri aba ngaba harimo uwitwa Matt Gaetz ugaragaza bwana Kevin McCarthy nk'umuntu wihebye. CNN ivuga yuko inteko ishinga amategeko y'Abanyamerika ikomeje kushagarara cyane kugira ngo ubu bwumvikane buke buzaba buvuyeho burundu. Ubu biravugwa yuko Donald Trump wahoze ari perezida w'Abanyamerika nawe ari gucungira hafi cyane ibiri kubera muri Capitol. Donald Trump yasabye ko abarepublikane batora Kevin McCarthy ibintu bikava mu nzira. Ku mbuga nkoranyambaga ati ni mutore Kevin ibintu birangire mwegukane intsinzi. Trump ati barepublikane mwihindura ubusa intsinzi yacu ngo mugire intsinzwi. Ni umwanya wo kwishima murabikwiye. Kevin McCarthy azakora akazi neza. Byashoboka yuko azakora birenze urugero. No kubihanga amaso. Ni imvuga ya Trump. Umwe mu bigumuye yitwa Lauren Boebert no muri leta ya Colorado. Yavuze yuko ahamagawe na bwana Trump akamusaba yuko yatora Kevin ariko arabyanga. Uyu nguyu yabwiye CNN yuko aho kugira ngo Trump anyure ku barepublikani bose bigumuye abasaba kuva ku izima bagatora Kevin McCarthy, ahubwo yagakwiye kuba ari wahamagara akamusaba yuko ibyo kwiyamamaza yabishingukamo. Umubano hagati ya bwana Trump na Kevin McCarthy rimwe na rimwe wagiye uba mubi ariko ubundi ukongera ukaba mwiza muri iyi myaka 4. Nyuma y'imyigaragambyo muri Capitol, McCarthy yanenze Trump ariko baza kongera kubana neza mu minsi ishize ubwo abarepublikani bangaga ingingo yo gukomeza iperereza kuri Trump ku cyaha cyo guteza imyigaragambyo. Hari uburyo butatu abantu batekereza yuko aka kajagari kazarangiramo. Ubwa mbere nuko Kevin McCarthy bizarangira atsinze amatora, ngo abarwanashyaka be bazakomeza kuzana izina rye mu bakandida ugomba kuyobora umutwe w'abadepite kugera nubwo abamurwanya bazarambirwa bakemera kumutora. Impamvu ngo nuko mu nshuro 6 zose abamushyigikiye batahwemye kumutora kandi ngo babizi neza yuko n'ubundi b'abantu bigometse nabo bagomba gukomeza kwanga kumutora. Ibyo rero ngo bishobora kuzagaragara nk'ubusazi kugera ubwo aba badepite 19 barambiriwe bakamutora. Ikibazo kuri we ngo ahubwo kizaba gutakaza imbaraga no kuburirwa icyizere bitewe n'ukuntu yarwaniye ubutegetsi cyane. Ubundi buryo bwa kabiri bushoboka ngo nuko uyu Kevin McCarthy yakwemera kuva ku izima. Bamwe basanga gukomeza gutinda mu kajagari ko gutinda gushyiraho umuyobozi bishobora guteza amakimbirane mu nteko ya Amerika, bityo bakemera gufata indi nzira yo gushaka undi mukandida. Depite Buck umaze gutora Kevin McCarthy inshuro 6 zose yaragize ati twatangiye kwinjira mu makimbirane yeruye yaba imbere muri Capitol ndetse na nyuma yayo iyo tugeze hanze. Tugomba gutora umuyobozi ubundi tugahanga amaso imbere. Undi mudepite witwa Scalise w'umurepublikane akaba nashinzwe kubarura amajwi y'ishyaka rye yavuze yuko bari kunyura mu bihe bikomeye cyane ariko nanone bagomba kureba uwo bose bahuriyeho, baba abigumuye ndetse n'abatarigumuye. Naho rero inzira ya gatatu yarangiza aka kajagari ngo nuko amashyaka yombi yakwemera umukandida umwe bahuriyeho bakamutora. Iyi nteko ishinga amategeko y'Abanyamerika irateganya kongera guhura ikagerageza amatora n'ubundi yavamo umuyobozi w'aba badepite muri Amerika.